welcome to Kiri Kaya. Yang mana kita polimor sukul kita kita abad. Orang Pumilo. Jenderal itu payune, jenderal itu payune. Kita tahu lagi, nanti cekat kan ini foto dah tu. Menteri Polimor sukul kita. Menteri Polimor sukul kita. Minister Polimor sukul kita. Minister Polimor sukul kita. Menteri Polimor sukul kita. Kenapa mana year tu tahu? 1899. 1939 dah. 18 dan 19. 1939. Itu हम जाने 1939. 12 December. Oleh Menteri dan General Majlis Bayang, Saudi Wadah Ibu Koisa Dina Wahai Sene Koisi. Hai orang ni hadir. Magi program kita mana kita kita Daiba jika session kita और सामने पूरी यूनियन में आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी मagi jadi आए और बिहार हो और सामने पूरी यूनियन में आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी वेलकम यू और रेस्पेक्टेड मिनिस्टर श्री पोलिमर शुक्लवैद्य मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट फिशरी एंड एक्साइज पोलिमर शुक्लवैद्य मंत्री पोलिमर शुक्लवैद्य मिनिस्टर पोलिमर शुक्लवैद्य मंत्री मिनिस्टर पोलिमर शुक्लवैद्य मंत्री पोलिमर शुक्लवैद्य पोलिमर शुक्लवैद्य पोलिमर शुक्लवैद्य पोलिमर शुक्लवैद्य मंत्री पोलिमर शुक्लवैद्य आज kita tahu jago berita pinggul iba bagi ikai kumna bersiulasi macam changna mai bin singgung roina bidra macam singgung manau singgung macam singgung yang pun roina bidra yang sang menjadi semua kontribusi lain adalah nasi itu yang bisa bersila nasi berpulih sebab terpilah musik dari sila jago apa ini ikai kumna untuk jago tahu jadi hal tahu jadi kue pilih dari sini Banyak pun waktu orang pisik, please. Jangan pisik papik. All Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee की मागी देगी इकाई खुन्ना जरीबा मजा आंगापम गौरवमणि सिंहोदा इफेगी इकाई खुन्ना जबा मजं थागर भाई करदम थमजरी मजागी अपोपगी मिंग कांगाबम इंद्रमणि सिंह अपोपगी मिंग कांगाबम ओंबी बधु देवी पोपगी सही इंकुमजा लिसिंग मचावापन निपुदोई जुनगी तांग कुनमाथोई नैफमना कोइलानी ग्राम बोरोकला कासार आसाम कांगाबम गौरवमणि सिंहो ओजागी सिंफमदा मियामना सखंगनबतनतना आसाम सरकारना इंग कुमजा लिसिंगनी सेप्टेम्बर मंगा ओजागी निमित्ता स्टेट अवार्ड फॉर टीचर्स मंगा पीबीदना इकाई खुनबीगी लोइनना मणिपुरी साहित्य परिषद असम की निफु हुंदोई सुबा सही की इफमदा कथा भूषण उपाधि फंखी ओजाना मतम सांगना मायरागी इमा सिंगी लोइनना थबक थोरम कयादा लमजिंग बिदुना खुनाय अमदी लुपसिगी लुरबा तांफम कयादा सरुक याबिरखी अमसुंग लमजिंग बिरखी ngasi Desember की तांग तारानिथोई इंकुमजा लिसिंगनी कुनमाथोई की नोमाइजिंग नुमित मरफुनिथोई सुबा नुपी लांगी थोरम सिदा All Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee na Mujak Kangabam Gauravamani Singhabu ikai khunaba uchari loinana taibang sema mapuna mujabu matam punamakta punsinung sangna nade jektara nungai phana lenba hoisanu haina thongnijari ba konjengbam Ongbi Aruna Devi President All
Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee Headquarters Silchar aduga Secretary ki Maiki degi Benubala Singona Sahita Ubasida Ojabu Amka Hena Ikai Kumnaja Madi Women Kamba Uchari Loinana Ojagi Mupanga Ayakasun Tajo Hidokna Noluksa Bamasum Kuram Java Uchari Kakachari 우리 닥터 강하범 노역 장 친구부 아시기 기계실이 GPS family wajana a시기 개명을 드리겠습니다. Thank you wajabu takatari. 아버지 wajabu takatari. Thank you wajabu. 신랑이 음악계 이름이 아야고 이까이 kumnaba utpibasi ay kunsigi laman to laman ay na daw sa namangamdate asayina ay nakinsita sa igong kay kauzarot aduga ana ayag sina na pila dinumila sige todo thok pating magta ayag na yaw pa mayami seba tongjarak pa sige mahi ni ay na lawdey nupila ni dawang pumili ba akoy ki maya luki pa mawapong kande na tangganingi akoy ki mapong da akoy ki maya lup se kara mami shamda bagum ay lawdey maramadana akoy sahi si maramda akoy division natraga akoy ki ungang dekande mapam mo len da raga untang mayam chingchiga yo pilaba thodang madang ay na sinajaningi aduna traga akoy noma gi mamisi ka samdara kum dum ujai akoy December gi tarik tara itoi si hoega ta bilal mayam na pudopa adamang ayi gi mayam puno kai wai support tawjai akoy gi mayam puno maksi Ina matang da pondok matang da mo nupila pangok pa numida mo pamaduga akoy mayam mo una bagi asa matam jaraga ay matang si yang sangkit na mayam mo takatari wajabu takatari wajabu kuina puchigo wajah sibila ni akoy ka labila gitu ni wajah ki budol wajah nata akoy thabir mo mayam pura ko thank you wajabu matang da akoy ima akoy ki khaidem tampasana devi yenkong kampini devi Pelapang Bindalani, Naikon Jemremu Devi, Nampi Devi da, Imas da Pidon, Montas da Bidaba, Isingeri. Mairaje, akoy Mairaje, Maira Imasije, jadi ki Maira pun ba kana nusi na balaje, thabo koy na pangthok na situ na mate, ahamadi Maira ki mai ben je kanang to wamang ma kamande do ngasi di rinken yang phare jana harau de duna, rinken phungdok piu, masai ni mayam na lol ki maram da su puno makta hai gare pije chache ki maram da su, pije chache su imam maitei nupi khatta da dusto bajade, nipa di su mathau tai anang ama jok da nupa su mathau tai nupi su mathau tai jamana na ado nupa nupi jamana ra da pe nupa su nupi ku sijana ningma matam da sijana basi ju pamde ai ki taraf tagi di jamana na chakka da bani haina aina lawje nipa na nupi ku matam da use to raga lan thok piram ba mayam ma jawi jongi nupi ku nupi hoi na khande ai ko di chinna loi sana phana ma chinna thoklai ba ngatani chalan da ju thien gare haina thorai base mo pa phik ta su chidharam bali jumda lai ba mayam da ki su san be torom ni gare ju moi saur na harau no be ju tawru di do ju kadam chinna ko thukta lai ba mayam ado nupi khakta da dusto badi jade nipa su ni ngasi mobile pairaga guna ka chinda jam no koi da pa da tawri ghar wali bahar wali ki monga masi ka chini pan dare ka naam na masi ka bachin chu hingalo ni nupi khakta da taina ma jade ado lon ki maram da su na sai ai kra ai matam tu lai te chetak ma hai jage ai koi mai te di ahan ba da su schedule tribe oirami bani 1934 ba da schedule tribe oirami bani madu ki matunga Jalan ni hari ni Manipur laga STP ga da bani matam do pije chacha jamnan ba metai hai basi ni nan bani na lupak sam ga ya no hai aduna ma do o khiya na hai channel tawa thing laga metai ni pina ngau ba pidol chetna matam do ai STP gi base Bamun Ali Bongko Bihari Sharma ga Radha Madhav Sharma ga ade pidi Kangagam Krishna Mohan ga mokai ahum na thing ge ni hai madudagi akoy jo OBC da le ho ne na hai gi adu matam unga adu lon ki maram da akoy di North East la riba 7 sisters se akoy mai da akoy di Manipuri mai da akoy di jana ka patra pon akoy isa gi script le de akoy gi ai di script hai badi mayak le de akoy di mokai di dekhau chu bakla da tang bani Mizoram Naga
मिजोराम नागालैंड मेघालय त्रिपुरा इंग्लिश का तांगमनी आदुदेगी अरुणाचल में हिंदी का तांगमनी अद अफय करिगी मयक लेने अफय करिगी जिथा जना लेगोइबा तांगदबनी अदुगा ngasi मैदै अखोई से लोन की दमकता हाई बसे ngasi आइगी इमुक मनुंगी अंगांगना आइगी अंगांगना मैदै मरोल तनबिद्रागा थत्त कदाई द मैदै लोन तालुगोरी अंगांग जाउजना अंगांगना लाइक तमगा लाइक तो तमी खंगगा देशना राजनीतिना सेंट्रल लाइक खंगे स्टेट लाइक खंगे फिर कदबनी मधुकी साखुंग मधु फंगी बचे ngasi अंगांग लाइक तमदबननी अंगांग सिंग मैदै रोल तमनसी साथे अमा कता उसल लोहलची दोइरबदी अफैदी सोइदनकी अफै मथक मथक साखुंग लेदिया यूनिवर्सिटी बंगा ngasi ni Padahiran University the lady high kari oini khangmangam de ngasi maidero lawdabana kasar college da 100 maidai nupi majama khoire ni phangi ado thathat ye satro je lakada pangal la agadi haraure pangal ni maidero lobi maidero lobi de maidero lawdam de kana ado man ta bi dorisi maduni ai asi hairaga ai matang sidal losenjerage ado ai haila gandi korimon monba pami kari naibu mogoi sonda so amuk nupilal ko pani 2010 11 12 tamo sonda taugi adu matunda mo si chum la ko metale adu na do ma ke da amuk tauji ngasai nupilal ani thopa je punchi ana wajaching na hai ke bado madu ki tamakka jamna thawai chang jamna ai request ni ai advisor ma yamna chinbi ro so ina ki akoi ai di adu ki matu injagani jasa we jasu no mai da ani thopa ngai de population sukhat loiraga ani thopa gariba kari bino ikai dei ahan bade ikai dei ngasi lai mantri sigi mamang de ikai dei kari lai bu sai ina nang amas le de sai de so ma lai ani thopa se akoi dine jingthaba dam hai ba ba aduna ne ba to ba thaba ko 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 kai sim ba phang di ba se ai asi hai ra ga lo sin jare ayuk ki session na se atang si da lo sin jare minister se la na phabi ra ba Thank you. May apuna po po. Guys, don't tell me. Oji open session si hauna bai damak bai halang ko jage. Ngasi korobasi bu salu gamine bagi damakta. Lempira riba amati lempira ribi wenada landam landam lagi lempira ribi ima mera pai basi wenada ribi riba amala bas live ro fight to ngasi marpu ni kai suba nupila isi kumon nume December ki tang taram ni thoi in iza isi taniga kumba thoi ya lagi bapani panwa numaji nume ki year parabo simakta da all Assam Manipuri women mera party coordination committee central committee headquarters sector ki namdi makada pahu tabasida miya mutramna oktari ikai kum nazari mi moina pandarabra si konyama ombi aruna devi deputy president all Assam Manipuri women mera party coordination committee central committee ko mipamaku abinaba pamphana analysis minabigi damakta election jari. Now I would like to request Srimati Konjingbam Ombi Aruna Devi, Acting President, All Assam Manipuri Women Mera Party Coordination Committee, Headquarters Silchar, Mera Central Committee, to take the chair as the President of this open session. Mathang Sidi Ikai Nazariba Mingwena Pandarapada, Sri Parimal Sukla by the Honorable Minister, Forest Excise Fisheries, Go of Assam, considering from Mapudagi, Ayama Lokaraga, the GSP from Pamlanga, I, on behalf of all Assam Manipuri Women Mera Party Coordination Committee, request to Shri Parimal Shukla Vaidya, Honorable Minister, Forest Excise Fisheries, Government of Assam, Dispur, to take the chair as the chief guest of this auspicious open session. Mathangda, ikai kum nazariba mitung si mi waina panjarabada namirapam Buddha Chandra Singha, social activist Jiriba Manipur, ngasigi impropu degi ayama lojaraga, chief guest ki pamlanga leke minabigi damaktan singare. Next, I would like to request Shri Namirapam Buddha Chandra Singha, social activist Jiriba Manipur, to take the chair as a guest of honor of this auspicious open session. Mathangda ikai kum nazariba mitung si mi waina panjarabada Mayum Kundan Singha, District Advisor on Assam Manipuri Youth Association Headquarters, Silchar Ngasigi Pamlanga leke minabigi damaktan singare. Next, I would like to request Shri Mayum Kundan Singha, Chief Advisor of All Assam Manipuri Youth Association, Headquarters Silchar, to take the chair as a guest of honor of this auspicious open session.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁꯇ ꯂꯩꯇꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯐꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯃꯝꯇꯃꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯖꯔꯤ. I would like to request all the receptionists of 82nd Nupilat 82nd Nupinan Observation Committee to give the felicitation with Manipuri traditional clothes Khudai to the dignitaries of dice. Honorable Minister, Parimon Suklabaida. Honorable Minister Parimon Suklabaida. Long live Parimon Suklabaida. Long live. Now we are presenting one quote to the Honorable Minister. Honorable. Masigi ako po mismo sa pinagdadamagta kahit nazariba may may pandarabala si Parimon Suklabaida bu meron sa pitina sorong tulong na magdadamagta. Now I would like to request our honorable chief guest of this open session, Shri Parimal Suklabaida, Minister Forest Fishery Excise, Government of Assam, and all the present dignities on the dais are requesting for lighting the lamp. Srimati Pramila Devi, Chairperson Section Committee Uttarama Opangi Volunteer. With due permission from Chair, I would like to request Srimati Pramila Devi, Chairperson Reception Committee for giving welcome address. Kasar Jilagi, Dolai Constitution Gi Makha Dalaiba, Ramprasatpur, Labdam Sida, Maira Dolai Subdivision na Jumbu Oiraga, all Assam Manipuri Women Maira Paipi Coordination Committee Gi Lamdim Makhada Pangthok Jariba Marpuni Thoi Suba Nupilal Ningsing Thoram Asigi Mifam Mapu Mithung Len Saknai Raba Mithung Sing Loinana Lamdam Dagi Kunai Sibu Nuksiba Mienda Lenbi Ramiba Akama Haising Tiliba Ipaipal Imaindon Maruk Mapang Amadi Ichirinao Satra Satrina Chimba Maya Punamaku Reception Committee Maikai Aihana Ikai Punajari Tamoi Dagi Nuksiba Galoinana Taramna Okjari Mapudagi Ayaga Lokjaraga Nasigi Ikai Punajari Bini Maina Panjarabadi Uktum Sumanabu Harungi Maru Bamaro Binabadi Damasta Pokumjari. With due permission from Chair, I would like to request Hokyam Sumona for giving keynote address in Manipuri version. Manumatara ngasi dai selection meba mituma po amadi itunglen sing amadi tinbiriba halaman himai sing khaipram ki maham dai ko mon project all Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee gi lansing makhada Dolai Subdivision gi Maira Lok Dolai na yumbu oiduna pangthok cheba marpuni to shuba nupila nising thoram ngasi Dolai da Ramprasatpur ngasi December gi tang 12 inkumja lising aniga kunmatoi Dising Lumiki Marui Bawai Credal. Mioi Bahai Bakang Basigi, Pirate Marui Bajan Ravi Adaba Hakti, Ibadi Hagasini. Hagasi Pangabagi Damak, Malian di Kanuk Kaya di Marakta, Muknabakaya Tokre, Nasi Nasi Maksu, Lepalitana Tokli. Kangu Bamagi, Himbagi Haku, Atopa Kangu Bamana, Sinar Patarabadi, Muknabator Pahibasi, Kunai, Mausani, Amadi, Tiasa Masiki Kudamoidi. Puarigi Tanka Kayada, Manipuri, Kunaina, Himbana Tralasi Bagi. Changing kaya thingaduna lagi. Changing sinasi aduna nasi ki kunai nasi ki salor hoy bata natana laibak sulian di badi. Galigay matagi Manipuri kunai satangi icham chammi. Ado butara ni pasu bache ichada changlak pada mapal langi itil kaya na landam sigi lengang lol kunai ki satam landar pada kunai sigi kumchatsu hongbo rakhi. Lebak sigi rajniti Pivam Singh na kunai sigi pal singbu nangkai dona miyamgi mutsibu pamjin pusinba nitam bagi hakku tesina bagi lochat singbu lepalaitana chataraki bagi kunai munang manungda muna mathoraki asigumba puari ke ashweba taga gamada Manipuri kunai nupi singh na heke chungsortuna itihas ke ashweba taga mamai tubduna laki asumna puari ki taga insho chata drama panga marida ahan manupila amasu insho chara drama panga Kunta ni mapangi
December ki tang tarani thoida anishuba nupila thoki ba nupila anima kari marandagi karamba film makha ponduna kanagi mayokta lal hoki bano masida manipuri nupising na honaru balaitana chomporakuna karamba britising ni mayokta hingnana ba leitana thona pada latena duna thawai potha pikiba ekoi pujimana mayek sena thangaraba wafamni nupila gi miyam na thangaraba kaurunardaba wari aduda yempam waraga ngasi manipuri nupisingna punaisigi luraba takaksida ekoina kari thawdang lofam thokpage haibadu ngasigi ningshing thawram asina khudon bithinduna takli pitigi akan bakaya sakti waramba British sarkar gi mayokta lal hokiba leba kaya gi wari itihas tayiri madu boi khoina neinari adubu pangal kalaba sarkar asigi mathakta lal hawamam kiba nupigi ahoma ekoina thiba tarabadi Manipur da thokiba nupila natana ate yamada thibada wana thokani masi maleni puari da manipuri nupisingi yamna thokani araba matam pumbada nishindura da legadaba thokdogamani maningtamna bandaraba manipur isho utada trani panga barku drama thogi April ki ta kun tareta nitamba ma kiduna British ki leimai makhada lekhi Manipur da ihanana British session tawduna lekriba British macha Major Maxwell miyamna borshai bhaiduna khangna kiba political agent asina Manipur da rupya aduba singbo minai mthaigumna sizidaduna patham puhanba miyamno odneba pucheba kaya tawrakhi Ifal ko himalami semada Manipuri nupa kaya bo namtuna khushuban pidana chinglemen kalpagi tabak tawharki penda bagi maidina British banglo mai thaki banglo singadu Manipuri nupa singna kaboda paktaki tishu yaduna amukhana sadrabadi jairak pigani haiduna hukum toki Asiguba Manipuri nupa singda kanna hena one bagi thawongsi Satarabadagi asida khama ngamdraba mitai nupi singna mapumopa machin mana mapure baku British ki order nena badagi kanna bagi dambak makoi mayokta isho chara tram papanga marida akan bayo hoki British ki bang mehiyan ki de puari da masih wahana nupila hana sithana ki ani shuba nupila hoki ba isho chara chara mapanga kuntra mapangi December ki 12 ni Matandu tampakta thorapa bothomna changmi timi punna chabada chahi ari bothomna chahi ani konarami Ifal ko ima lambi hangkoki ba matandu dari Manipur da kushem ni chaktamba thawdo toina thorapa masi British ki mapalangi lalon bakaguna lautuna dona thongan mani thawdongi Isho ta trai banga kuntra apangi December ki ta tarani thoida ima igrasing na Manipuri state darbar ki President Oriba Chutosaya Kaina Khangariba Mr. Sarko Namuna Telegram Officer Puratuna Maharashtra Telegram Tohonki Telegram Office Mamanda Leva Assam Rifles Sifai Singhi Sagina Thin Bada Imai Vel Singhi Singh Labai King Singh Lima Sithaki Thaudo Gadubu Janeta Hisamira Mona Asumna Saitaki Chen Kujogani Damal Ti Kujogani Taredo Manipuri Puari da Imai Vel Singh Ikin Taki Ba December Gitarani Thogi Thaudo Gasibu Anishu Benupilan Haina Sithanaki Kabui Singh na nupila gu tumairi haina khangni hizam miramati lamsing makhada Manipuri kabui nupa sing amadi midai nupi pakal singsu nupila asina saru achoba saru yaki chahi khudingi ekoina nupila lisik thoram pangthogi adubu ngasigi malengi Manipuri kunai sin masagi sattam asya duna leite ngamai bagi matangda luraba tangka gamada leigi Chingmi tammi anigi nushi marida singchep tharagi Chingmi na tammi ki mayokta tammi na chingmi ki mayokta lehe duna apunba Manipuri satam bo sinaragi ngakhe ki watho lol amadi inata landaratuna ekoi ki satam bo ari thomna uhana bo horariba semi lol amadi lekha lol tandu lekari bahiram kujingsi heshingna theknamina drabadi ekoi ki tuklakcha namambani Mapan Manipur da pura leta duna lejariba Manipuri sing tonga tonga ba kudong charter ki mamuta na khakna mafam sida mapan nagi nauna lamjing bi bahona labati jati ese ki chapar minabagi mahutta he namasak thia lapaki akiba malai electronic media ke juksida masidi male masi imung amagi gawda ulag lagle mobilization ki mami punaji dharmaniti arthaniti rajniti samskriti hiram kuding da mami tarali akan ngi tagaduna amade kunai se ko laching biri bakayana kok chungshi naraga holali pamataki pibam kachana poram yato na chala chatpa hayautrabadi Manipuri singsu puru macha sing usil bahu male gile mada ma ki bayai nubila na Dipasi na mateng pangkiba Nikel Manipuri mahasabagi thawdanga kudimo na tagi adumu mekoi na lamjing batang takagi kunai sigi nupasi su chawraba thawdang kaya leiri aroi bada batang nugi thawna lenje leira bi himai bel sing dugi kasokpa
amadi king taki bagi warisin to thamoi da jari hairaga masigi manipuri kunai gi luraba taka gasida nupi obi ekoi gi thauda kaya bu punna theknam nasi haiba ja chen pathau thamjari asam gi manipuri nupi lopsi punmi narasi ani thopagi hainabi maru kauna mahar minarasi manipuri gi kun wasata mahar minarasi tagachari miani toktom suma Akanda thamapuregi ayaba lobdaraga ikai kumnadari begi pina bandarabada With due permission from Chair, I would like to request Pukrambam Nirupama Singha for giving keynote address in English version. Keynote address of 82nd Nupilan Women's Work Observations on 12th December 2021, Ramprashatpur, Bhalai. Organized by All Assam Manipuri Women Mairapaidi Coordination Committee, Headquarters, Silchar Central Committee, Assam State. Hosted by Bhalai Subdivision, All Assam Manipuri Women Mairapaidi Coordination Committee, dated 12th December 2021. Respected Presidents, Honorable Chief Guests, and Chief Guests, respected guests on the day of today's function, ladies and gentlemen, and our beloved all Mairapaidi of different unique places of Assam State. Manipur was one of the sovereign states in Southeast Asia. Nonetheless, Manipur became princely state under the British rule in 1891. Since then, Manipur has been under the reign of British imperialists for a half century, having two authorities executing different political affairs. This is British political agent controlling the four major subjects: defense, communications, external affairs, and finance, and the Maharaja as the head of the internal administration. During that period, people of Manipur were in great dilemma in the political playground of British government and the intaking of Manipur due to unjust British administration. As a consequence, a woman of Manipur induced to agitate against the injustice, inequality, and discriminations of the British imperialists and the king of Manipur in the year 1904, as popularly known as Ahangarh Nupilan, literally First Women's War. In the same manner, the second Nupilan was held on 12th December 1939 due to scarcity of rice caused by unlawful export of rice outside the country, which made starvations of the people of Manipur. It was the time Manipur women had shown their bravery, forbearance, self-control, and self-determination to rescue the people of Manipur, came out from the house with tin and accessories used in weaving, and fought against the authorities to stop the unlawful export of rice and many other legal activities. For their courage, confidence, and sacrifice made the authorities to discontinue the unsocial, unlawful, and illegal activities practicing for the last few decades. During that movement, a large number of Manipur women sacrificed their lives for the protection and safeguard of the people of Manipur from the hand of British imperialists. In memorial to those women, in fact, the mother who sacrificed their lives on 12th December 1939 has been observed as Nupilan. Since then, certainly, the Nupilan has been one of the most important and unforgettable events in the colonial history of Manipur ever since. Thanking you all. Long live all Assam Manipuri Women Mairapaidi Coordination Committee, Headquarters Silchar, Assam State, with deep regards Ms. Nirupama Pukrambam on behalf of 80
Secretary, All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee, Mera Central Committee, to read out the annual report. Mamang Tahida Singer Bonna Jumbu Oiraga Pantokhiba Nupira Ningsing Tharamda Lanai Mioi Amadi Mapang Yadagi Lembi Rakiba Mioi Lising Ama Tanga Hena Tinki Apunba Luk Humpurom Saruk Jaki Thauram Parang Aduda Tangkiba Sentham Punna Lupa La Amaka Lising Kuntra Chading Tauki Loinana Thauram Parang Singda Tembang Taubirakpa Singbu Taubimal Kaujadri Mipam Mapugi Abalong Jaraga, Akoigi, All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee, Headquarters Central Committee, Nasi Balu Ibapai Padansi, Mang dari Pong Sana Iba, Political Autonomous Council, Political Autonomy, Asina Maruni, Adana Nasi, All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee Magidegi. Pamuyari Secretary Iba Ketrimen Kundalna, Iba Memorandum si Daud Topina Bidong Tanging Gari. Ayam Pagdo memorandum se si All Assam Manipuri Youth Association Thabna Teko Masi Maira Ana Audio All Assam Manipuri Youth Association Tongjari Ba Mang Than Sang Iba Khongjang Sita Mating Bangkoi na Pipir Pa Kano memorandum Pazarage the Honorable Chief Minister of Assam Sri Himanta Biswa Sharma through Sri Parimal Shukla, the Honorable Minister, Forest, Excise and Fisheries, dated 12 December 2021. Subject: Prayer for introducing Manipuri Autonomous Council Bill 2021 on the floor of Assam Assembly during the ensuing Winter Assembly Session 2021. Honorable Sir, we on behalf of the All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee, with headquarters at Itkola Manipura, Silchar, established in 1994, most humbly would like to draw your kind and serious attention to the following few lines depicting grievances, deprivation, poverty, and youth unrest in Manipuri society of Assam. That's sure. Point number 1. The All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee fully supports the ongoing struggle for Manipuri Autonomous Council in Assam, spearheaded by the All Assam Manipuri Youth Association, which have been demanding political autonomy for Manipuris in Assam since 1969. Number 2, the All Assam Manipuri Youth Association, with moral and physical support from the All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee, along with dozens of other CSOs, raised the demand for Manipuri Autonomous Council with road shows, dharnas, rallies, and submitted memoranda after memoranda to the successive governments in the past with no positive responses. Number 3, in the meantime, the celebrated Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh, came to our rescue. He was invited to the President's Day Celebration 2021, a youth mobilization and social reformation program organized every year by the All Assam Manipuri Youth Association, and he interacted with many important youth leaders, social leaders, intellectuals in Manipuri society, and then he talked with the then Chief Minister of Assam, Sri Sarvananda Sonowal, and the then Health Minister, and the present Chief Minister of Assam, Sri Himanta Biswa Sharma, who publicly announced that Manipuri Autonomous Council का व्यवस्था हम करेंगे during the Lakhimpur election campaign. Please note, Manipuri Autonomous Council का व्यवस्था हम करेंगे. Number 4. Now, the elections over, BJP has come to power again in this post. The Honorable Chief Minister of Assam, Sri Himanta Biswa Sharma, has already started fulfilling many of his election pratishrutis, like Bandhan Bank Rin Mukta program for poor women who borrowed loan from Bandhan Bank, etc. But Manipur Autonomous Council is yet to see the light of the day, in contrast to his election pratishruti. Number 5. A general question that sparks grievances among radical youths and serious intellectuals in society in Assam is why the socially, political, and economically deprived OBC Manipuris are left out when OBC Moran, OBC Matek, and OBC Post-Associate communities have been given the autonomous councils just recently. This grievance has given rise to social unrest, youth unrest in our society, and it may lead to other serious complications. Number 6. In Assam, we have no MLA or MP
in spite of having a population around 6 lakhs, 80% of that population has been living in Barak Valley since times immemorial, whereas Manipuri's in Brahmaputra Valley came around 15th century during the reign of Sargadeva Shumung of Ahom dynasty. Please note, there are around 8 to 10 lakhs Manipuris in Manipur also, but there, against these 10 lakhs, there are around 40 MLAs in Manipur. Just see the situation of Assam. It became a part of Assam after Indian independence. Unfortunately, Manipuris have become negative minorities in Barak Valley. In fact, Manipuris in Brahmaputra Valley and Barak Valley run the risk of extinction because of lower attention and negligence by the successive governments. Number 7, in conclusion, we the mothers of Manipuri society in Assam can't remain a mute spectator when our children, the growing youths, the pillars of the nation, have come out of their peaceful homes and throng the streets in hue and cry, demanding Manipuri Autonomous Council, which is the most basic and minimum administrative structure for safeguarding our language, identity, culture, and cherished traditional values. We therefore, the members of all Assam Manipuri Women Made Up by Coordination Committee, the designated members of Manipuri Society, please note, the designated members of Manipuri Society supporting the ongoing political autonomy movement spearheaded by the All Assam Manipuri Youth Association, the most powerful platform of Manipuri youth in Assam, would like to remind the Honorable Chief Minister of Assam, Sri Himanta Biswa Sharma, who has been popularly named the Northeast Tanika, of his election participatory Manipuri Autonomous Council का व्यवस्था हम करेंगे, and most humbly and sincerely pray him to execute the so-called व्यवस्था by introducing the Manipuri Autonomous Council Bill 2021 on the floor of Assam Legislative Assembly during the ensuing Winter Assembly Session 2021. This act of kindness would be ever remembered by not only the Manipuris of Assam but also by the Manipuris all over the world, who are very concerned with the prevalent socio-economic and political scenario being faced by Manipuris of Assam. This very memorandum is signed by the President of All Assam Manipuri Women Made Up by Coordination Committee, K. Aruna Devi, and General Secretary All Assam Manipuri Women Made Up by Coordination Committee, Srimati Benabala Singh. Thank you. That's all. Adekari, Ketubai Kutalbo. Memorandum Shivu Sabik Topina Bidamata, Ikai Kungatari, All Assam Manipuri Women Made Up by Coordination Committee, General Secretary will be Madam Benubala, Amadi Vice President, Khaide Mumbi, Vibhavati Boxing State. Masiki, Poi Autonomous Council, Honorable Minister, the question. Sanda, Kumapudagi Ayala Doctor, Masigi, guys in the Zariba, Mimaya Pandaramadan, Salam Hemendra Singha, Headmaster, Hawaii High School, Harongi Akanaba, Wangangoy, Mubi Singhi, Hogam, Pinabagi, the Makta, No. 3. With due permission from Chair, I would like to request Shri Salam Hemendra Singha, Headmaster, Hawaii High School, for giving the speech as an appointed speaker in the topic of the role of Manipuri women in the present context. Mamang Banmire Mayamna, Nupilan, Ashisu Anitu, Pit Kama Sagai Asida, Asuman Mipulan Mangam Jedra Sagai Asidasu, Mipam Manito and all the toy basis that you can name. Miam Mamang Pajada, Hydopajada, Wapang Yai Hajani, Masimu Akoida, Solution Propataragadi, Punjan Bataragadi, Punjan View, Punjan Mana Pay Harga Jaroi, and Kanjabada. Punja the Bani Domatoni, Punja the Bani Shivatota is in media. Me and Canada, the anything Maya and middleman, as a medium Topishi, Putoga is Tyson, Amatan, Achoba, Sohampton, Shensi, Achoba Nupilangi, Santama, Shensi, Ashigumba, Anitopas with Ogirishi, Ashitationati, Nasiki, Ilosani Matangaso, Nasiki, all Assam women there by the Coordination Committee. Lang Langiaga. Election hit Mamanga, Masita Liguna, within Tino, Pagi, Tilamanga, Ashima Maya by the Luke Asina, Mankin Giraga. I go is a Karamba, Pibanga, Karamna, Sanabu, Kalida, Liepsige, I say, Unity when Pumba, Wakanam the Pulaga, Lepa Taragadi, Kaligumba Sarkana, Akunian Tarakani.
चोई जायदना लेबा तारगदी कनाने सो खुबि जंगिरोय बजो कोई पुन्नब तौबा तारगदी अखोई मेटी समाज अमखतंग लई अकंग संस्था मसी संस्था से न लौदे मैरा बाय संस्था ने न लौदे अखोई की ओपन सेशन सिदा नसाई मॉर्निंग सेशन दा अखोई न ताई से को पुछरगा मांग बि खुदों चाव पिजो होले मदुई डॉक्टर वारो बिरे कजे राजकुमार गोपालसना सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट को याम तिरतकना मिनिट मरी मंगादा क्वेश्चन भी बने सिंगेरी प्लीज अखोई की नुपी लालदा हवाई नकोता इखबा इवेंटो सिंह अमसुंग ngasi फावदा लैबा की दमकता हवाई नकोता इखबा इपाइपु इमाइदोल ख्वाई प्रमुखता थमोई की असेंग बमिलो की पिरांग खरतंग लोइनना इकाई खुनजरगा आई ngasi की वास मखा कथजगी मतम दुगी नुपी लालदो मतम दुगी लालनी अदु ngasi सु अखोई पुनसी बेसा लान फमनी लान लेप नाइदबनी अदुना आइनो हुजिक हाइजरदोरिबसी ममांगा नुपी लाल गिदा मतम दुगी इमा सिंगरा मागी लई जब थौरा सिंग पुथोक्सरगा लान थिंग नखिबा दुमाइना ngasi mangda leidebal al mayam sida mayam gi thona lingden pangal losing permu sijan abidana mangda tariba lal mayam se karmaina thengnagani haibadagi asengba pothi poram lalong simbidana lanagam pirai pai nangaba khoi mayam phona minasi hai nain haijage. Thank you, sir. मठंदा मिठू मपुदेगी अयाबा लोजरागा मसीगी इगर सुंदरीबा मी वना पंजराबा श्री लरेलाफम खोरीलाल सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर हेडरूम एंड टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ असम मोहेगरा कमिटी दमक्ता सुंदरी. With due permission from chair, I would like to request Shri Larilalapam Harilal Sinha, Assistant Director, Handloom and Textile, Government of Assam, to say a few words on this auspicious open session. Meeting da si ekoi da phami basi lai basi matam kaina langai do ngantani masi ki kana da su asiga phami ba kana oja ai de wai su nate wa am khatam wa su ata ba wa wa su amuk brain strike to wa ngantani pisa wa sa to ge hai ba mi do mobile game ba kangbu ra si ni hangi kai da scheme ma khak la ga scheme du gi thabak se scheme se implement to na bi da oi ba asigi matung oi ba ट्रेनिंग से तौर मतुंग हैर मतुंग द मखा ता थबक से सुनिंग द इसाइपेन पामे ता सुबा अदुमाइना लोइना तौरि मसी ऐना यामना फंगदन हायबनि अदि मथक्ता फीसा लोसा की तौगे हायब मी से मसी की से नसाई की सागत मी नते मा लात सागत मी दे ऐना ता लवे सारोय द मी खर मपान थोकनबा मसा की सेंथोखर दुम लेजबा मयाम की सबास की सभा का सुन तौजनिबा अदुम मीदुनी लाको मा की सारोय मांगना मयाम दुगी होना बिदोनि मदु होना को दमदा कनागो खरना माय कोई मतलब ये दो आई करी मोय असामी साइग मोय की पामाय दो आई करी फंगय आई करी तान दो दो अदुगी वाखन नते असिगी कुनसिगी मौ अमा ओइना आई स्टाफ अमा ले एलिना हैना नागोम एलिना दिबेना मा का तौरगा तानरगा आई अमदी तौगे है दिखली जैसे आई यदि लाली लाला मरोजे मयाम लांबी रसो कई नदा एकुई कसर से पैसा पायो मयाम नहीं मणिपुरी पैसा पाए तुना थबक सुरपुर की तुंग देना खली बा फीजे मोइना सारगा एकुई सेल नेबा एकुई मदु ngam leiba ngam के एकुई दा इना खुदिक पैसा रो खुद लेये मसी अमुतन सेक्शन युको असि आई नि खंगे कमाई तौजा रो खंगे पैसा कयाम थोक न तौरिनो एकुई पैसा हफे थोकसे रसुको सोने तांबीदना हफे वाई अनाबा हंदक कोरोना नागलबा लाही मखाय हम जगिन द खर सोंदे इसा फोके जा हांग दंग तो अदो मयाम द कमाई तो पैसा पाए नि खंगे को आई दे पैसा ताना बगी लंबी से खतम सिनसी ngасai ni पैसा थोक द मिसु अथोक प ऑफिसर के मतु मसा दong लेनि तौ सेबा आई ना बदी खर ख सुरी ब मी दो मदु फजन सुरि मसु सु दे निपा खर न करी हाय नि आई नि बिनो फी साय आइब्रो सु मो खालम सु याव ले अदु नते मणिपुरी ओमेन मैरापाइबी कोऑर्डिनेशन कमिटी ना रेजोल्यूशन मरी खत मयाम मफद थमजगे रेजोल्यूशन सिंग अदुदी ngasiगी निफमना पुक्चल खोइजल अमत ओइना मखागी वायप सिंग असि लौखि
ahan bawar all Assam Manipuri Omen Mera Paibi Coordination Committee na Assam Rainaka Lagriba Ningkam Nipamda Manipuri Autonomous Council ki bill pass to bill haina takshin bahai na warak lakhi ani subada Manipuri Punai ki Naharul Singh Nisagi ipak ta tauduna lai basi Mera di Init Singh magi kunnamasung laikai da subna junction ba amadi Nesada lai shuri ba Naharul Singh Shibu karamna kannaba horaba haina warak lakhi ahum su warak Maitai nupi singna mitokta mayung paliba singasi Maira Paibi kubna junction ba amadi akan makhungjang junction duna masibu singna ba phana ba haina warak lakhi aduga mari suba warak lagriba madhumbo suba nupilang Lakipur South Division ki maning chanalai ba singdong laikai da panthok pa haina lamnaki mayam bo hukam na puramjai long live Mera Paibi long live all Assam Manipuri Women's Coordination Mera Paibi Committee ai matam sangna pansiba matam sangna tungkoi na kunai sigi tabak ro to aishno haiba mapula phang measure ka mayam pulu bukhi jai hind With due permission from Chair, I would like to request Sri Namera Chandra Singha, social activist, Jirika Manipur, to speak a few words on this auspicious open session. Nupilan hai basi Prithibi da mafam amata da lai tagi driba thoki driba ekoi Manipuri Maitai ma singi thongna lengi duni adu thoki ba thogdo kune koi da masigi Prithibi sina Nupilan ba atu wal mayama wal mayam ni maning le adu Nupilan hai ba word che Prithibi da masi mo thokri ba masi yam chok chok chani ngai ba ekoi Maitai ma singi Maitai nupi singi yam chok chok chani ngai ba thogdo ama ekoi da koi shana Maitai yamoina mi yamoina polo matungda ekoi Maitai yamoina shasi Maitai gi da ya tin polo gi nuai ba to yam thogyo ba numini hai ka le sisi Karigumna adaki winter session sida akoi ki autonomous council je pi jab targeti akoi akin khungjang changmada all Assam Manipuri Mera Paibi ma singna education jauh bagi ajang khoro ajang mo bisa tampar mak akoi category kundal sing thangdo kare na mayam tapei base masigi achoba ki khungjang session ka biya de ma singi akoi ki financial ki wa ima mayam jinse phalaba asigi autonomous council je lapta gadi akoi ki lupa bisa ki awaba leroi aduna asigi khungjang singi ajang mo khoro ngasigi phangchang singi jo namjama ma mate kara paga kai du ma mata mata pangja kani loi pangani loi na adigi education da chang do khoro purma ana photo kai na tapei base ki tabakta category kundal singo pai hanna da kai Matanda Mapudagi Ayaba Lukaraga, Sigi Gai Kumatariba, Miguina Pandarabada, Mantri Sri Parimal Sukla Vaidabu, Honorable Minister Forest Excess Fisheries, Gov of Assam, Wahekara, Habina Vidamanta, Nasi Operations and Asida Auxiliary. With due permission from Chair, I would like to request our Honorable Minister Sri Parimal Shukla Vaidya, Chief Guest of this session, to speak few words on this auspicious open session. Respected Chairperson Madam, I can say few words from Manipuri language. I know some of words. First word is Kurumjuri. Then I offer my Kurumjuri with the love and respect to all of you here sitting on the dais and off the dais. Amar Kurumjuri logo apnaloge jihokol yache bohise amar dayasot aro homo aro do ekta kotha ami bolte pari tar moddhe jemon apnader ki jiggesh korte pari karam karam pale আমি জানি আপনারা বলবেন নুগাই না পালে কারণ এটা আমি দেখে এসেছি আমার জীবনে যখনই কোনো মণিপুরি সম্প্রদায়ের মানুষকে জিজ্ঞেস করি দাদা ভালো আছো সবাই বলে ভালো আছি
পজিটিভ রেসপন্স। আর এটা সম্ভব হয় আপনাদের সমাজ ব্যবস্থা আপনাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছে তার জন্য সম্ভব। আজকের দিনে এখানে আপনারা যদি দেখবেন এত সুন্দর পরিধান নিয়ে সবাই বসে আছি আমরা। এখানে এসে এক ভব্য সমাজ ব্যবস্থা দেখা যায়, যার জন্যে আমি এই সমাজের মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসি। আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল কিছুক্ষণ আগে মণিপুরি খিচুড়ি খেলা, মণিপুরি খিচুড়ি বড় ভালো, মণিপুরি মানুষের মতো ভালো। আর এটা আমার কথা নয়, সমাজে আমরা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমরা বসবাস করি। আজকের দিনে এই জাতি জনগোষ্ঠীর এক পরম্পরা আছে, এক জীবনধারা আছে, জীবনশৈলী আছে। এখানে অনেক গুণীজনরা আপনারা বসে আছেন, আর সবার সমন্বয়ে ভারতবর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের আজকের যে পরম্পরা, এই পরম্পরা ভারতীয় পরম্পরা, আর এই ভারতীয় পরম্পরার মাধ্যমে ভারত এক সময় সমগ্র বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠর দাবি রেখেছিল। আর আজকের দিনে আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় আমরা যাতে ভারতকে পৌঁছে দিতে পারি। 1939 যে করুণ ইতিহাস বলতে হয়, ওই সময়ে তখনও যে সমাজের মহিলারা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, এই সমাজের বংশধর আপনারা। যখনই মাইরা পাইবির দিদিরা আমাকে বলে, আমার খুব ভালো লাগে এই জন্যে সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত, সেই 1939 থেকে আজ পর্যন্ত, সেই স্বাধীনতার দিন থেকে সূর্য ওঠার যে দিন 1947-এর 15, তার আগে বা তার পরের যে ইতিহাস আপনাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এটা গর্বের ইতিহাস। মণিপুরী জাতির ইতিহাস এক বীরের ইতিহাস, এক ঐতিহ্যের ইতিহাস, এক পরম্পরার ইতিহাস, এক সূর্যের ইতিহাস। আর এটা আমি বলছি তার জন্য নয়, আজকের দিনও আপনারা দেখবেন, আপনারা তো এই সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করেন, আপনারা দেখবেন মণিপুরীরা তাদের সমাজে যে নির্দেশিত পথ, এই পথে চলতে ভালোবাসে। এই ধুতি পরে আজ আমি এলাম, কেন এসছি জানেন? আমার মনে হয়েছে যে ওইখানে গিয়ে, আমারও তো পরম্পরা ধুতি পরা, আমি ভুলে গিয়েছি, কিন্তু ওইখানে গিয়ে এই যে গিয়ে কথাটা, আমি যাব, গিয়ে কাকে দেখবো? আমার বাড়িতেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, আমার মন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে এই পরম্পরা আমার ঐতিহ্য, এই পরম্পরা আমার ভারত, এই পরম্পরা আমার ভারতীয়। কাজে আমি যদি পারি তাদের মতো হয়ে যায়। আপনারা শিক্ষা দিচ্ছেন, সমাজকে আপনারা শিক্ষা দিচ্ছেন, যার জন্যে আমি আপনাদেরকে বড় মন থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। 19 ইংরেজির 1939-এর কিছু কথা এখানে শুনলাম, আর এই শোনার মাধ্যমে আমারও এরকম মনে হয়েছে যে আমি এই যে গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়, ওই সময়ে মহিলারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছে, সোজা কথা নয়। আজকে যুব সমাজ, যারা সমাজ নিয়ে কাজ করি আমরা, আজকের যুব সমাজ এই কথা ভালো করে অনুধাবন করতে পারবে না। কেন পারবে না? ইংরেজের শক্তি কি ছিল? অনেক পুরুষ মানুষ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে, অনেক শক্তি, অনেক বৈভব শেষ হয়ে গিয়েছে। আর ওই সময় যে সমাজ ব্যবস্থা থেকে কোনো না কোনো মায়েরা বেরিয়ে এসে ইংরেজের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জানিয়েছে, তো ওই সময়েও মণিপুরী সমাজ ব্যবস্থায় কত বীরাঙ্গনা মায়ের বসতি ছিল, এই কথা ভাবতে হবে। প্রথম কথা আমার সমষ্টি নিয়ে আলোচনা করি। এখানে মাইরা পাইবি দিদিরা বলেছেন 8টা জায়গায় মাইরা পাইবি স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণ করার এক সংকল্প আমাদের আছে। 3টার কাজ আরম্ভ হয়েছে বা
শেষ হয়েছে বা চলছে, বাকি 5টার এখনো হয়নি। আমাকে আপনারা মেমোরেন্ডামও দিয়েছেন। আপনাদের আশীর্বাদে আরো প্রায় 5 বছর আমার হাতে সময় আছে, কিন্তু আমি 5 বছর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না। আমি ওই দিন সভায় বলেছিলাম, মাইরা পাইবির সভায়, যে আপনারা জায়গা দিন, বাকি ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনারা এই 5টা জায়গায় আপনারা জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি 1-2 বছরের মধ্যেই 8টা মাইরায় পাইবি যাতে কার্যালয় হয়, তার জন্য আমি চিন্তা করব। কারণ যারা কাজের মানুষ তাদের কোনো না কোনো জায়গায় একটা কার্যালয় চায়, যারা কাজ করে। আমাদের ঘরটা যে আছে পরিবারের জন্য আমরা কাজ করি, যার জন্য ঘরটাও আমাদের কার্যালয়। এখানে বসতে হয়, শুতে হয়, খেতে হয়। দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ আওয়ার সোসাইটি। এই কারণে কার্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, আমি আমার কথার থেকে সরে দাঁড়াইনি। জায়গা বলবেন, আপনি জায়গার ব্যবস্থা করবেন, আমাকে জানাবেন। টেলিফোনে জানালেও হবে, আমি এক এক করে সবগুলো করে দেব। যেগুলো হয়েছে বা হচ্ছে, এগুলোর যদি কোনো বিশেষ পরিবেশ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা থাকে, ওইখানেও আমি সহায়তা করব। আপনি বলেছেন মাইরা পাইবিরা মশাল মিছিল করে, তো কেরোসিনের প্রয়োজন থাকে। আজকাল কেরোসিন প্রায় উঠে যাচ্ছে, জানেন আপনারা। তারপরও আমি আপনাদেরকে বললাম যে আপনারা আমাকে লিস্ট দেবেন, একটা দরখাস্ত দেবেন। আমি গুয়াহাটিতে কথা বলে যাতে মাইরা পাইবি যে ইউনিটগুলো আছে তারা যাতে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে। কারণ কার্যক্রম আপনারা করেন সমাজের জন্য, আপনাদের নিজের জন্য করেন না, এটা আমি দেখব। সবচাইতে বড় একটা কথা আজকের দিনে আলোচনা হয়েছে, তার আগেও এরকম নয় যে আজকে প্রথম আলোচনা হয়েছে। আমি অনেক সভায় গিয়েছি, মণিপুরি অটোনমাস কাউন্সিলের কথা আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে, অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। কাজ আপনারা করে যাচ্ছেন, এরকম নয় যে আচ্ছা আপনারা প্রথম দাবি পেশ করেন, এরকম কথা নয়। এ নিয়ে আপনারা যে মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, তার আগের মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে জানতেন, আমার জানা আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকের দিনে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে মেমোরেন্ডাম ওনাকে অ্যাড্রেস করে দেওয়া হয়েছে। আমি আমার মত বিনিময় করব, আমি লিখিতভাবেও করব, আমি মৌখিকভাবেও করব। আমি লিখিতভাবে করে আপনাদেরকে জানাবো যে আমি ওনাকে কি লিখেছি বা কি বলেছি। এই কথাটা আমি আপনাকে দিলাম। রমাকান্ত দা, আপনি আমাকে বলেছেন যে এই অ্যাসেম্বলিতে, এই উইন্টার অ্যাসেম্বলি হবে মাত্র 4 দিনের জন্য, কিছু আইন, কিছু প্রয়োজন ইত্যাদি নিয়ে। তার মধ্যে আমি বিশ্বাস করি না যে এই বিল উঠবে, কারণ 4 দিনের আর অ্যাসেম্বলি তো আজ তো এসে গিয়েছে 12 তারিখ। আর তো এই কদিনের মধ্যে, কারণ অ্যাসেম্বলির বিল উঠতে হলে তার প্রিপারেশন আমাদের অনেক আগের থেকে করতে হয়। আর অ্যাসেম্বলিতে যদি সরকারের বিল যায়, তার মধ্যে ক্যাবিনেটের ডিসকাশন ইত্যাদি ইত্যাদি কথা, বিভিন্ন পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি কথাগুলো সব বিবেচনা করতে হয়। আপনাদের জানা আছে এখানে প্রফেসরও আছেন, শিক্ষকও আছেন, ইঞ্জিনিয়ারও আছেন, অ্যাডভোকেটও আছেন, আপনাদের সব কথা জানা আছে। আমি চিফ পপুলারিটি নেওয়ার জন্য আপনাদের সামনে এই কথা বলতে চাই না যে দাদা চিন্তা করবেন না, সব হয় না, এরকম আমি বলতে চাই না। কারণ অটোনমাস কাউন্সিল আমাদের আসামে আরো আছে, আপনাদের জানেন, আপনারা জানেন। বিটিসিতে যে বড় অটোনমাস কাউন্সিল আছে, কার্বি অটোনমাস কাউন্সিল আছে, এগুলোর হিস্ট্রি আপনাদের জানা আছে। একটা কাউন্সিল গড়ে তুলতে হলে সরকার এবং ওই কাউন্সিলের অধীনে যারা আছেন তাদের কতটা প্রয়াস করতে হয়, কতটা প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা আছে। মণিপুরিদের ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আছে, আপনারা জানেন, আমিও, কিন্তু এটাকে অটোনমাস কাউন্সিলে কনভার্ট করতে হলে সময়ের ব্যাপার আছে, চিন্তনের ব্যাপার আছে, আইনের ব্যাপার আছে, তার লোকেশনের ব্যাপার আছে, তার পপুলেশনের ব্যাপার আছে।
বিভিন্ন দিক আছে, এটা আপনাদের জানা আছে, আপনারা সব জ্ঞানীজনেরা বসে আছে। বাট আপনাদেরকে এই কথা দিতে পারি যে আপনারা যে মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছেন অনারেবল চিফ মিনিস্টারের উদ্দেশ্যে, ওইখানে আপনাদের প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে আমার সহমত থাকবে। আমি আপনাদের সঙ্গে হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমিও আমার মনের কথা বলবো। এই কথাগুলো বলে খুব ভালো লেগেছে। আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে দর্শন করতে পারছি, তার জন্য Manipuri Mera Party Coordination Committee Matai Dagi Masi Turam Asidi Mithunan Ability Sita Parimal Chakla Peda Minister of Forest Pitari Textile Asina Singha Ikai Kamnajariba Mithun Singh and Buddha Chandra Singha Social Activist Amadi Fetimayum Kundal Singha Chief Advisor Aminabut Nongkai Laitana Hagatari Lainana Matuni Soy Suba Nukilan Ningsing Thauram Numiki Sera Iba All Assam Manipuri Women Mera Party Coordination Committee Dholai Subdivision di Ima Singh Oja Guru Singh Mayam Punam Baku Hagatari Masigi Thauram Masigi Kana Ba Singh Langi Liba Media di Kampu Singh Amadi Saun di Itin Inaw Singhu Hanima Itana Hagatari